बावबाय गिबियावनो जोबोद मोजां नांदों दिनै मैया साननैनि हाबाफारि लानानै तामुलपुर थार्ड तामुलपुर जिल्ला उसु एस'सिएशन चेम्पियनशिप बादायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन बेवहाय जोंहा मैखोमै बाहागो लादोंमोन माने नाजादोंमोन जोंहा मुन्ना औवारि जोंहा तामुलपुर जिल्ला उसु एस'सिएशननि नेहाथारि बड'लेण्डनिबो बिथाङा नेहाथारि आरो बेजों लोगोसे जोंनि भाइस प्रेसिडेन्ट बिथां भबेन बसुमतारी बिथाङाबो दङ आरो बिथांजों लोगोसे जोंहा बिथां रमेन रामसियारि बिथाङाबो जोंनि उसु एस'सिएशननि बिबानगिरि बिथाङाबो थ' जों जोबोद मोजां नांदों साननैनि हाबाफारिमोननिया 25 सानआ दिनै 22 थ' साननै हाबाफारियाव गोबां जोंनि बे ओनसोलनि उथिफुनाय जुदिअ साब जुनियर जुनियर आरो सिनियर मोनथाम माने केटेगरियाव बेयाव खेला गेलेहोदोंमोन दिनै बिमा बिफाफ्रा गथ' गथायफोरखौ लाना फैदों आरो जोंनि अबजार्भार हिसाबै जोंहा आलासि फैदों आरो जोंनि गेजेराव जों हांख्रायदोंमोन मा होनना बुङो बेखौ प्रेसिडेन्ट जोंहा बड'लेण्ड उसु एस'सिएशननि मानगोनां आफादगिरि जुबिराज बसुमतारी बिथाङा MCLA सार बिथाङा जोंनि गेजेराव सफैबाय आरो गोबां आलासिखौ जों खावलायदोंमोन बिथांमोना जोंनि गेजेराव सफैनो हादों फैनानै जोंखौ उत्साह होदों माने फैबाय थानाय समफ्राव जाहाथे बिनिसाय मोजांसिन जाहाथे खुंफुंनो हायो आरो आं आसा फारिदों बे खेलनि गेजेरजों तामुलपुर बा कुमरिघाटा बे ओनसोलनिफ्राय जों फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे खेलागिरि बादायगिरि मोजां मोनसे जों प्लेयार मोननो हागोन आरो बिथांमोना गावबा गावनि मोजां नाम खामायनायजों लोगोसे तामुलपुर बा ओनसोलनि मोजां मोनसे मुं खामायनानै लाबोनो हागोन ना बा बड'लेण्ड ओनसोलनि मोजां मोनसे मुं खामायना लानो हागोन होननानै मोनसे फोथायनाय दङ बेखौनो आं दिनै बुंनो नागिरो प्रथमते मैं आमार तामुलपुर जिल्लार उसु एस'सिएशনৰ सभापति और साधारण सम्पादक तेखेतসকলক मैं धन्यवाद ज्ञापन करिছোঁ कारण खूब कष्टरे মাজেৰে তেখেতসকলে আজি দুদিনৰ কাৰ্যসূচীটো আজি সাকসেসফুল কৰি দিলে মই আমাৰ বডলেণ্ড उसु এছ'চিয়েশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট হৈ পেলাই মই সকলো জিলাক আমাৰ তামোলপুৰক লৈ ওদালগুৰি বা আমাৰ চিৰাং বাক্সা কোকৰাঝাৰ গোসাইগাঁও সকলোকে মই ধন্যবাদ যাচিছোঁ কাৰণ আমাৰ उसुৰ এছ'চিয়েশ্যনৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ যিবোৰ আমাৰ দায়িত্ব লোৱা প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰী বা তেখেতসকলৰ কমিটি বহুত কষ্টৰে মাজেৰে তেখেতসকলে এই টুৰ্ণামেণ্টটো চলিব লগা হয় বা চলাই লৈ যাব লগা হয় তাৰ কাৰণে আমি আমাৰ BTC গভৰ্ণমেণ্টক আমি এটা অনুৰোধ জনাইছোঁ যেটো আমাৰ প্ৰত্যেকটা বছৰত আমাৰ उसु টুৰ্ণামেণ্ট হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ বা আমি অল বডলেণ্ড उसु এছ'চিয়েশ্যনলৈ আমি টুৰ্ণামেণ্টটো চলাই থাকোঁ এইটোৰ কাৰণে আমি আমাৰ চিফ ছাৰ শ্ৰীযুত হাগ্ৰামা মহিলালৈ আমি অভিধান পত্ৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ আমি দাখিল কৰিছোঁ যাতে তেখেতে ছাৰে আমাক ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলি ছাপোৰ্ট কৰে আমি সদায় ছাৰৰ পৰা আশাবাদী আৰু এটা কথা কি হ'ল আমি আজি বহুত কষ্ট দি আমি আমাৰ যিমান বডলেণ্ড उसु এছ'চিয়েশ্যনৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আমি এটা ভাল প্লেটফৰ্ম দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ বা জিলা বাই জিলা আমি ক্লাব ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ অলৰেডি আছে আমাৰ প্ৰত্যেকটা জিলাত ক্লাব আছে বা আমাৰ সাব ডিভিজন লেভেলতো আমাৰ ক্লাব আছে এটা আমাৰ বডলেণ্ড অঞ্চলৰ যিমান ছাত্ৰ ছাত্ৰী ভৱিষ্যতলৈ তেখেতসকলে এটা নিজৰ ভাল এটা ফিউচাৰ বা ভাল এটা প্লেটফৰ্ম পায় এইটো আমি তেখেতসকলক আমি সদায় ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ আৰু কৰি গৈ থাকিম